UMP ke Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency ubak Vincent H. Pala ula bu ke jengkli ya ka sarkar pedeng haka bede ba ke jeng pedung ya ka tin khasi hapok ka khanet ka bapra jo karti sensyar jo kari India mantakasi ka shitarik unailar arajar arpulai Minister of State jo ka Ministry of Home Affairs unayanan rai ula jubab lumba ka jeng tho dan ne kata ka written reply maka sarkar kam shimla bu kinu ki kendon lan ki kriteria haka bede baka jempenrung ye kitien jong kari India hakarti sensyar jong kari India. Shu une menteri ule thuru ba lengba ka pawa asitakan mapatra komiti la persang ban sna ye kini ki kondon lan ki kriteria. Ndai hadu menta kan ka komiti kam simlala ban poi saka jeng yarai ka bakut. Ndai ka joko por menteri ule thu baka jempenrung ye ki kitien hapo karti sensyar jong kari India lengba kata khanet ka bapra kalong ka kum ka jeng long ka kolsor kum ka jeng ka yo ka kot jong ki briu. Nila kelang ke sarkar oleh thuru bakadan ka jeng angnut man pai khanang bakanum kata ya ka jisngau jong ki briu lan ni kinong snang ha ka bede baka jempon rung ya kini kitin kini ka dei ka bawa Vincent H. Pala oleh thu ha ka jakran ba sangat upertan na Delhi. Written reply tu pat refer ya ka miso total number of miso speaking kata HP ni tu nga race na kwa bandong ba miso gidon tan ka tu ini pat ni don ka tu bale myo ke indati ba kimyo senang begini ki bale research jongi kimyo pembiang kan miso long kata ki bale ke myo kamu tu minister tahu khamban wa ya tu ka committee ma bangam timbu ki kriteria ne ha tu committee perlong income Indonesia tu ada ulah nomor hang tu lah ong hiba ka kamdul kriteria Nanap dan dekat komiti bahkan bu iki kriteria andai wong minister. Bisa ki boy ke komiti bahkan setup ki kriteria. Andai ke komiti ru ke klaim la ban setup ki kriteria kalau inconclusive Kamu rubut daud dat komiti suka komen kala ban consider. Dai. Kala la rekomend kala. Apa beri clear ru bahkan don kriteria ke suka komiti ru kalau inconclusive. Kalau komen kala. Okay ta.